Hey, what's up? This is Bisaya in Japan. Nagpost ko sa Facebook og mga diecast niya. Daghan nag-message. Asa na nimo gipalit? Where'd you get that? So this video is about that. I'm gonna show to you Ikeda, the mini car toy shop. Let's go! Oh, before that, don't forget to like and subscribe. Let's go! So inigsud nimo una nasa imong left side kay mga bus na daghang bus lain-laing klase. Then sa tubangan inig-open jud nimo kay kani mga mini GT 1540 may hologram sticker para original. And then nasa sila mga limited edition Ano? Okay naman ilang price. Okay naman. Kanang dako kayo na sa liyo. Dili ka na akong gunitan. Kanang na ga-black. Mercedes-Benz na stang dako. And the price is 10k. Aray, 10k. Mahal sa. Someone is lang mga Liberty Walk na box ang sadalan. Okay, below that are construction cars. This one, tarmac accessory. A little bit expensive, 10k gihapon. Okay, when you turn right, kay katong mga bus naman sa left kani, mga bus gihapon but gisudra og box nasa right side nimo. Gisale na siya tag 300 yen each. And then beside it kay Ferrari na F1 na imong i-assemble. 300 yen gipong usa. Then behind those two boxes kay na a glass cabinet. Very small model cars. I think smaller than the 64. And I 64 but nasa smaller than 64. Kanay Datsun, then kang puti kibon si pangan. Yes, I don't know unsa na sila na brand though. I think smaller than 64. That's it. Directly nasa right. Above atong glass cabinet ko tayo nakita kay mga bikes. Okay, so this is the first row. Kung mag-start ka sa right side, nawa 300 yen. Grabe ka sila mo, super sale. Maning ganahan ko ni sa Ikeda. Lamborghini Murcielago. But these are smaller than 64. Okay, and then kanang tumbler. This is for 2,500 yen. I'd like to inform na ang mga price di nganhi is wapay tax kay magusab-usab ng tax sa Japan. Recently it's 10%. So if you see a price like katong tumbler 2,500 plus 10% tax. Then here we go to the Coca-Cola cars. I remember nato yung nag-comment sa Facebook na ko ganahan siya mga Coca-Cola. So mo na akong gi-focus at from Corgi. Pero mahal sa noon. So shout out to you katong ganahan Coca-Cola, that's for you. And then here we have the Hot Wheels Real Riders Fast and Furious. I think a bag-o man mo ng 770. Before, kasuway ko palit og Real Riders tag 500 yen. More
Fast and Furious cars. Kanina American Diorama. Desert style. Miho exclusive. Mahal. And then the Batmobile. Here guys, these are mini car magazines and they are for free. So ako tong gipunit katutunan 1 to 12. Here are the mini GTs, Miho exclusive, so that's why clamshell packaging. But I think if compare sa Cebu, mas mahal nga rin sa Japan. I don't know ha, pero murag ang kung gikan sa Amerika ang toys mahal nga rin sa Japan compared sa Cebu. Okay, I saw one in Shopee mini GT 650 pesos from tingali, so around 1,300 yen, but here ang average is 2,000 yen. So basta Miho exclusive, might be more ganit. But if upalit ka, of course gikan sa Japan like mga Gundam, Tomika, barato rin. This one is the Super Chrome Hot Wheels, 1,200 yen. I don't understand kung saan yung nasakyanan. Ang picture kay van, pero ang naong murag auto na flat kayo. This here, mga pegs sa Johnny Lightning, and then ay green light na Tokyo Torque. Trophy blue. Speaking of Johnny Lightning, akong amigo ni sulti about white lightning. But mamugoy suwat na uy kuani white lightning ni. So I don't know if white lightning maling napalit ako or dili. Ang kani siya 700 yen na din. $1,500 yen. On a green light on sale. Okay, continue tangan ni sa mga green lights na clamshell. Sa ako ng opinion, mas ganahan ko mo keep og kaning mga clamshell packaging kay sayon ra i-store compared sa mga cards. Kaya ma-damage, ma-minusan ko ng value. Anhi din ako na palit sa ang Ghostbusters and Christine Johnny Lightning limited edition. Okay, kanin nindot sa loob. Ang clamshell niya wala ko kailangan sa ni Alan Moffat. Ako nibuan sa Moffat ka to mga singer. Okay, sige. Continue tangare. Pangita na by special. Ako dyan yung gihukay-hukay. But unfortunately wa jud koy nakit ang nindot. The reason why ni anhili ko karon kay ako unta kwaon ang green light na Gone in 60 Seconds. That's like Chrome edition. Na silang website. But when I talked to the staff couldn't speak English. So, niya ako, I can't speak Japanese. Lisod kayo, mura kong nag-signal sa aeroplano gamit sa kong arms. May ganit, may aeroplano ni landing Okay. Sige, continue tas comment nga. Miho exclusive. Unsa man ning shook ko ka. Nindot sa details ni siya kanina box. Nindot sa selection ba? Miho exclusive gyapon. But I don't know unsa nang shows or how to read that. Ang nakanaganahan ako ganhi is dagan sila selection kanina store. There's Green Light, Johnny Lightning, Tomika, Hot Wheels, and the other not famous brands kanang Era, Yubro, sa patong uban. Okay, kanina Rally Art. Nindot sa daw. Johnny Lightning. Nasi murag agatong ibabaw sa car, murag sa card, but
dili na part sa packaging na dito. M2 o sa nasa the M2. Okay, li gihapon, li. Wa jud ko yung makita. Okay, next part. So after ato na area, kay nganhi mga Tomica, and then ibabaw sa Tomica kay more on sagol gyapon Johnny Lightning, green light. Nasa to yung mga black. Truck and trailer. Kani mga mahal-mahal na truck and trailer. Tanaw. May exclusive gihapon. Kung i-compare sa price sa Hot Wheels, layo rin noon. Especially sa Cebu. Bilang kanang normal na Hot Wheel lang, ito bitang 120 peso, but kanili kayo mabutog 2,000 yen, mga 1,000. 10 folds. 10 folds ang presyo. Makakurot sa kwarta. GTR. Sikat ng GTR because of the new red line na ning release. R35, if I'm not mistaken. Okay, here we have the Land Cruiser, kanang pink ay. And then nasa more rare kay black. Adra, may suwat 50 years na engraved. 50 years. I was thinking of getting that one, but I decided to go with a Mini GT. Grabe siya. One of 2,400 siya. Maybe sa next na kong visit tingali makuha ko na if it's still there. Usara dito when I came there. Usara tong 50-year na black gold Land Cruiser. Mga M2. Ay, wapo ko kapalit og M2. Unsay review ninyo na? So, to anybody na nakapalit og M2. What do you think? Comment below. Oh, here the Auto World sa to. Ang price ng Auto World kay more or less the same sa green light and Johnny Lightning. Ako ni Terminator. Ganahan ko ni Terminator na Sarah Connor figure. However, the price is a bit too expensive for me. Small siya na diecast and it's 2,200 yen. Here's one thing that I haven't seen before, a Texas chainsaw. Asa to ang ganing 60 seconds. What yun? Okay, next one is second or middle aisle. Middle aisle right side. Mga boxes. Ano? 3,300 limited edition. Daghan kay mga scales kanina store. So if ganahan ka mo collect og nani diecast, highly recommended yun in a place. Di lang sila kibaw mo English. Pero kung you already know what you want and then naa dito, just palit. Era car. I think asa made in Hong Kong madaling era car. Okay, below that, mini champs. Don't be fooled by those small mini champs. The scale is smaller than a 64, but the price is around over 2,000 yen. Juro. Man ang giisod og glass cabinet kay mahal. Release. Oh, also, if you are a frequent buyer here, do ask for a point card.
That's like point card system, and then imong points makabot og 1,000 yen, may-use na nimo. However, I don't know pila equivalent on how to get points. Kaya di man sila ka-explain og English. Nara F1 bigger scale, 1 is to 18 and 32. This is also in the second aisle. Ignition model 4,000 yen na ang presyo. Tarmac works na Porsche purple. If you will go into this store, very easy na mo spend kag 1 hour as long as you like diecast na. Okay, kung girls of course bisag 5 minutes pull ano tingalingan ni. But for us diecast collectors, 1 hour might be the least to spend here. And wala ka to na yung mga tumika sa second aisle ko. Tanaw gamay. Wow. On the left side of this one, may rack like a stand of regular Hot Wheels. Ang ilang price sa Hot Wheels na regular is 500 yen dito. Ano sa? $1,650. Tell me if cheaper ba ang price nganhi sa Japan mga Johnny Lightning green light compared to Cebu? What do you think? Kay tigpalitan ko nga naamo ko ngani so anhi kong palit. But if you tell me na mas cheaper sa Cebu, basig sa Cebu lang ko mapalit. Kung makauli. Sus kaning corona. Okay, continue ta. Maling mga Tomica na Disney. There are many variations in Hot Wheels. Regular Hot Wheels. Ninja Turtles. But 500 yen. Mahal. Late na sad. Oh, and dool ani na shop na sa 2 other shops. Diecast. Pwede ka mag-train, maabot ka atong other 2 within 10 minutes siguro. 5 minutes. Okay, mananing last aisle. Nasa pinaka-left. Shit, 5,000? This one I can't believe. Look, 5,000 yen. Shams. Shit. I can't believe jud nga nung 5,000 yen do. Oh, and then Batman fans. Daghan sila nga Batmobile nga rin. Sale. Akan ni kay ilan ang gisale oh. Na. 1,000, about 1,500 yen. I heard in Cebu tag 500 naman so mahal ni. Even gisale nga ni mahal gyapon. Kan 1,500 yen man. Kung sa Cebu 500 so 1,000 yen. Lamborghini. Oh. And then kanina mo na akong kuha ganiha. Tag 300 yen ng usa. No, 300 yen. Kyosho brand pagid. And brand new. Ganahan yung white. Pure color, di ba? Matong ko, pure. Okay, and then another glass cabinet. Mga, ano man yung racing car. 80 to 70% to. Hindi lang 64 ang scale mo nang wako ko nilibling. Tagko ang kayo. Okay, diba ka ng Batman, 1,000 yen to. 1,000 yen. Oh, Nissan GTR.
Jada toys na nasa baba. Okay. Lakaw. Pili sa 200 yen. 100 peso. Oh, ang mga yen na price day, just divided it by 2. Example, 200 yen. May equivalent ana is 100 peso. Just divided by 2. Around, inana ra na range. Tomika. Daghan. Pili diha. Kani, Philippine Special Edition. Philippine Evo 3. And then, kanang green, finger crocs, yan naman, 3,300. Kung maalay budget. And then, kani ako nagipa-open, kaya mutanaw ko itong mga era car. So going back muna ning sa entrance, nasa left side. Mga buses, nasa Hello Kitty. Then, mga real scale dyan sa Japan buses. Maadto kag Gunma, maadto kag Bisag Asa from Tokyo, mga buses. Okay. And then, binakaubos, kay katong naslay mga gipang sale. This kani kay 1 piece ship. 1 piece. 100 yen. Tag 100 yen. Ang 50 peso. But last na kong ato, wala niya. Sa karon na magsigam sila change sa ilang barato. But human naton trip. So, unsay akong napunit. First, kani. This is a Kyosho Lamborghini Sesto Elemento. White color. Rubber ties with the base. Indot sad. And yung pares kay ang black na Sesto Elemento. Ano na klaro. Oops. Zoom out. Okay. Kana sa lang duha. And of course, kay daghan mo kog Japan exclusive. Drink. Kana sad, US exclusive. Miho exclusive ni. Mini GT from TSM model. This is the Honda Civic Type R Customer Racing Study. Limited one of 3,600. They check big, closer look. Pardon me ha, kay di lang nila ko ablihan. Para makipo ginana. No. Ang nakalahi iso sa US exclusive kay tanawa. Usuat ra mini GT. Pero kani kay nasi art. Lahi sad sa kuan. No. No art gihapon. Standard. Sa nindot. Okay, that's it guys. Thank you for watching. Press the like button, okay, and subscribe sad. Bisaya in Japan, take care mo tanan kay wa ba tambal sa coronavirus. Whee!